Pozdrav svima, ja sam ZZOBR i imamo danas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. Danas sam iznad oblaka i danas u današnjoj epizodi ćemo da radimo nešto vrlo zanimljivo. Završavat ćemo ovu trku koju već dugo radimo i prvo da vam pokažem šta sam ja uradio za ovo vreme što nisam snimio. Znači ovdje ako padnemo dalje i padamo u onu rupu tačno, znači ovdje padamo i evo nas. Sad sam vam previše pokazao. Znači kad siđemo u tu rupu, ja sam mislio da nastavimo tunel ka pravo umjesto da idemo ka gore, tako da ja sam nastavio da idem pravo i vidite koliko sam ja već dugo otišao, znači ima ovdje jedno 50 blokova, ako ne i više, što je super i sada mogu tamo da nastavljam dalje. Doduše ne znam tačno dok ću da idem s ovim tunelom, ali ono što sam našao jeste da ima jako puno dijamanata, tako da ćemo sada da uzemo onaj Fortune 3 i da iskopamo ove dijamante, čisto vidim koliko ćemo da dobijemo. Ali eto, ovaj tunel ja ću da nastavim dalje, pokazat ću mi kako ja to kopam, zato što je jako lako. Pickaxe mi treba Fortune 3, ok, znači pao sam dole. Ovaj ovdje deo će bude kao bedrock, zato što na bedrocku inače ne mogu da se spawnuju mobovi, tako da ono, to će super da nam služi, jer će ovdje izgleda kao neki, ne znam, void ili bilo šta, a mi ćemo da idemo po ovako jednom putu koji je u sredini. Znači Fortune 3 imamo na Pickaxu i da imamo koliko ćemo da dobijemo dijamanata. Ok, trenutno nismo imali, mislim malo pre nismo imali ni jedan dijamant, ali evo sad imamo 3, pa 6, pa 10, 12 dijamanata iz 4. Au, brate! 3 put više sam dobio, ček, sad imam još vama dijamanata. Znači 4 bloka smo iskopali, imam ovdje još jedan, aj samo da postavimo ovdje 4 bloka, ok, 5 blokova, 6 blokova, 15, ok, to je dalje više od 2 komada po bloku. Evo ga ovaj ovdje tačno ispod bedrocka, mislim, da, baš bi ovdje inače kopao. Ovo je 7. blok i naravno više ih nema. Znači 8. blok, 9. blok, 10. blok, 11, 12, 13, 14, 15 i od 15 blokova ja imam 37 dijamanata, što je super. Imam duplo i još malo više. A sad ću vam pokazati kako kopam ovo. Znači uzem i ovdje sam postavio beacon. Znači kao što možete vidjeti, stvarno, pao sam ovdje. Opet sam pao. Sada ako se ovdje popnem vidite da ovdje ima beacon i na njemu je ugrađen Haze 2, tako da imam Haze 2 efekat. I sa tim Haze 2 efektom i sa Efficiency 5, znači vidite ovdje da piše Efficiency 5, tako da ja stanem ovako uz ovaj kamen, produžim napred i samo držim levi klik i ovako vučem na gore, pa vučem na dole. I nakon svega ovoga ispravim onaj tamo krajnji deo, pošto želim da bude ovdje kao ravno. Ja iskreno mislim da će zanimljivo da izgleda, tako da eto vidite kako ja to uradim, samo kop, držim na gore, držim na dole, Efficiency 5, znači jako lako se ovo kopa, što mi je dobro, mislim što mi se sviđa, jer sad ne bi ja voleo da kopam onako pola sata, ni pola od ovoga da ne iskopam. I da, nakon što uradim ovo, planirao sam da stavim sa strane. Ja sam mislio prvo da to bude kao neka pećina i neki tunel sa nekim visećim nekim glupostima, da to izgleda baš ono kao zabačeno. Ali mislim da ćemo to da promenimo i napravit ćemo da ovo bude, šta ja znam, kao neki tunel. Možete se i predomisliti, ali mislim da stavljamo onako kao arčove na jednom delu, pa onako malo dalje drugi arč i tako da kao drži nešto taj plafon, vidite da to izgleda sad kao neki polukrug, ali opet ne znam, ne sviđa mi se ovo ovako, ali dobro, smislit ću ja to da to izgleda najbolje moguće, jer tako želim da izgleda ovo. Uglavnom ja ću nastaviti vama da kopam, ne znam tačno dokle. Ako bih vam pokazao sad, znači ovaj beacon se nalazi, ne, moram ovo da pokažem, znači vidite koliko sam iskopao malo dalje od beacona, znači 20-30 blokova. Sad ako bismo mi otišli vamo, uzeli konja ovog i izašli gore, sad da vam pokažem gdje se nalazi beacon i da vidite vi da ja uopšte nisam skoro ništa iskopao. Evo izađemo ovdje i ovdje nemamo beacona, tek ako se okrenemo i vratimo, evo ga ovdje je beacon. Znači ja sam iskopao otprilike do ovdje, a gledajte gdje sam, odmah sam tu, mislim moram da idem još dalje. Tako da ja ću morati još da kopam ovdje, ovdje malo kravica tu stoji. I da, eno ga ono tamo mjesto gdje skačemo u vodu,
mogu bi da se popnem da uskočim opet, pošto da se vratim sad na kopanje i da, kada budem završio to, vidimo se. Ok ljudi, izgradio sam još malo, odnosno izbušio još malo ovamo, međutim mislim da ću da stanem ovdje zato što treba da uzmem dijamante. Naišao sam na jako puno lave i sada morao sam promeniti mikrofon, samo izvinjavam se zbog toga zato što mi se polomilo nešto na onom drugom, tako da morat ću da ga zalepim nekako, da ga popravim malo. Uglavnom do tada na ovom ću da se čujem, da pričam, zato ne znam da li me dobro čujete, ali dobro. Znači ovdje kopam dalje i kopam i izlazim na lavu, što mi se ne sviđa, znači ovdje bi morao da zatvorim ovo bilo kako, tamo da prekinem tu ogromnu lavu, zato što mi se ne sviđa tu što stoji, jer ima zaista i s ove strane i s ove druge, doduše sad ovdje nema kad ja kažem, evo ga. Znači ima je dosta i ja ću to kasnije da radim, a sada idemo na nešto drugo. Ovaj ovdje parazan prostor sam ja htio da iskoristim, da ovdje napravimo kao neko selo, znači do ovdje negdje, na ovom ovdje prostoru na kojem ja sad jašem. I imao sam, odnosno smišljao sam kako da napravim kuću, rampa mi je malo pomogao, tako da evo jedan shout out za njega, pozdrav za rampu. Uglavnom sada ćemo da krenemo da pravimo to, samo da ja prikupim malo materijala i odmah se vraćam. Ok ljudi, što se tiče prve kuće, mislim da bi bila ova dobra lokacija za nju, znači ne veze i da napravimo nešto onako pogrešno, pošto ćemo da promenimo teren ovdje sa strane. Tako da, na primjer, ovo jezero, to ću vjerovatno da uništim, da ga sklonim odatle, ali bi mogli da napravimo neko jezero, recimo ovdje je onako poveća rupa, tako da bi to bilo možda super. A ajde sad da se vratimo, znači na ovaj ovdje deo, prvo da prostimo crafting table, to je ono uvijek što se prvo radi. Znači vidite što sam ja ponao, neko cveće, saksije i uglavnom spruce, zato što to ću i da koristim najviše, tako da da znate. Znači evo ga 64 recimo. I prvo ćemo da napravimo slabove. Prvo ćemo od logova da postavljamo ovdje kao 2 komada, recimo, ili možda još malo dodaljimo, ne znam. Ma dobro je ovako, uglavnom tako postavimo 2 komada pa malo odaljimo recimo ovdje, pa stavimo opet 2 komada ovamo. I tako nastavimo da pravimo kuću. I onda na to bi mogli da stavimo slabove, pošto sam mislio da kuće tako budu izdignute. Vidjeli ste malo da počinjemo da editujem više klipove. Mislim, vjerojatno se da primetiti. Tako da to je zato što želim da vas malo više zadržim na klipu. Da ga pogledate malo duže, ne znam i sam kad gledam neki klip, smori me pa hoću da ga malo premotam, da prebacim neki deo. Što ne želim da malo smanjim, bar na mojim klipovima. Mislim, meni je okej, ako vi ne želite ceo da gledate, da preskočite, ali bilo bi cool kad bi pogledali ceo, pošto vjerojatno preskočite neki važan deo na kojem ja nešto kažem, što je bitno. Gradim prvi put na kameri, to nisam pre radio, zato što jednostavno to je teško meni da radim. Čekaj malo. Zašto mi ovo ne bismo uradili u timelapsu? Ljudi, mislim da ovu drugu kuću napravim uz pomoć timelapsa, ali ne bi da ubacujem nikakve modove u Minecraft, tako da jedino što bih mogao da uradim jeste da ubacim drugi account u ovaj isti svet. Znači da otvorim za LAN, vidite ovo, da otvorim, da stavim da bude spectator, naravno ovo cheats off, logično. I da startujem to i kada to startujem onda odem na drugi Minecraft i uđem i evo ga, kad uđem u taj LAN svet, evo vidite piše Zobra join game, ali to je ovaj Zobra sa nulom i sada ja ne mogu da ga vidim, ali ako sada prekinem snimanje i nastavim snimanje na ovom drugom akauntu, vidite da sam ja spectator kao na tom drugom akauntu i da mogu da letim. I sad možda će malo da laguje, ali dobro, bit će na ovom istom svetu, tako da, mislim mjestu, tako da, evo ga, Zobra pravi, vidite ga, i evo mene, i da, sada ću ja da, na primjer, stanem ovako, smanjim brzinu kretanja na minimum, i ovako krenem da idem, i onda ću da pravim timelapse, vjerovatno, tako da, uživajte.
Ok ljudi, vidjeli ste da sam izgradio i drugu kuću u tom timelapsu. Ja znam da nije bilo nešto profesionalno, pošto mi to izgleda inače prvi put da to tako nešto radim. Ali eto, za Berlina je konačno ušlo moje preživljavanje kao spektator. I čisto da vam dokažem, čekaj, ja imam mod 1. Čisto da vam dokažem da to ne može se uraditi, znači kaj je mod 1, vidite da sam kliknuo sam da se ugasi oni kao cheats. Uglavnom, da, znači ovako sam napravio dve kuće i sada kad ih gledam odozgo, znači mogu bi da poletim malo. Tako. Čekaj, ne, nisko je. I dalje sam nisko previše. Mora bi da se boostam tako. To mi kaže, sad sam dosta visoko. I sada vidite ovdje da je ta kuća onako prilično daleko od planine, a možda je trebalo malo dalje da uradim. Ne veze, sad kad je već napravljena neću je rušiti pa ponovo praviti. Ali opet moramo da odaljimo nekako ove kuće. I ja sam mislio da to uradimo jednim drvetom. Sad, pošto ja nemam baš mnogo ovog drveta, a htio sam napravim to od ovuka, napravit ćemo to od tog ovuka koju dobijemo iz ovog saplinga, odnosno drvo koje budemo uspjeli da napravimo. Stavljamo ovim slab, da bi ovo drvo bilo veliko, sad ćete vidjeti o čemu pričam, znači uvijek će ovako drvo izaći ako stavite ovdje slab, eto. To radi u 1.8, 1.9, 1.10 i 1.11, da. Sada ću da pokratim ovo pa da uzem malo ovog ovuka da bi imao tu za drvo. Ok ljudi, završio sam sa spektatovanjem, tako da sam i leftao sa drugim akauntom, a s ovim akauntom možemo nastavimo. I ovo vam nisam pokazao, da, ovo sam sad odradio, znači, htio sam da malo sredim još ovaj deo sveta i znate da je tu bila ona kocka stakla i šta je ono bio, sneg. To sam promenio i stavio sam da bude ovdje sada put koji trebalo bi da se još malo onako dotera da kažem. Trebalo bi da bude ovako nešto, samo malo, da, svaka mi čast, dobro. Znači ovako da bude kao neki border na putu, isto tako treba da i ovdje uradimo. Ups, ne. Sad sam gotov. Dobro, nije izašao. Znači treba da stavimo s ove strane ovakve stepenice. Pa da, takve nekakve. Uglavnom da pregradimo put i da napravimo to tako da izgleda. Znači ja mislim da je sad ovo ok. Uglavnom to je bilo to za ovu epizodu. Opet nisam izabrao pitanje za kraj. Ajde sad ću da pogledam da li ima neko zanimljivo. Ok ljudi, izgleda jedan pitanje i to 2 komada za danas. Tako da ćemo ovo da postavimo. Za prvo ćemo da izaberemo jednu pesmu, samo da ja bacim nešto, znači moramo da uzmemo nešto. Ajmo strat. Ok, i ovo je komentar 1, tako da ćemo njega prvo da postavimo. Ups. Pa, rekao bi da je ovo možda, druže. Čovječe, nisam znao da će ovako nešto se desiti, da se polomi ovo. Ok, sad sam vam pokazao kako da pokupite zmajevo jaje, ako ne znate. Uglavnom, ovdje nekako moramo da pregradimo. Znači, komentar prvi je možda, tako da... Da, druže, možda. Ali ja ću ostaviti da. A da vidimo za drugo pitanje. Aha, mora se promeni pesma. Ne, neće da radi ako je ista pesma. Ok, idemo dole. Da, jeste. Eto, čuo si odgovor. Znači oba današnje pitanja su bila da, odnosno prvo je bilo možda, ali ja sam stavio za da, zato što verujem da je to da. Morao sam da ispuštam dečka, da si tako nešto da pita. Vrlo kreativno pitanje, tako da morao sam da ga ispuštam i da, ovo će on ima 256, 254 i ovo stavimo tu.
Tako. I ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda. Ako jeste, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, veliki pozdrav! Nam je pazi, ovo je najbolja sirena koju su ljudi... Ej, čovječe, mi nemamo glavu uopšte! Čekaj. Jedno oko, drugo oko. Kurac ovo,